Sasa dufite kurubarika umwana, tunataka kumubariki mtoto. Mutambutse umwana okubarika. Pitisha mtoto huku Hanyuma mubariki. ili ambariki. Amen. Uwo mwana afite umugisha bidasanzwe. Mtoto huyo ako na baraka kubwa. Reka kanoni amubariki none ubariki. Acha mgeni wetu abariki mtoto huo. Agize iminsi 7 avutse. Amefikisha siku 8. Siku 8 amezaliwa. Siku hii ni ya 8 kama vile Biblia inasema. Amekuja ili wamubariki na mtoto huo abariki. Atuyobore yari yasezeye ngo ari mu kiruhuko ubu nyine tumuhaye akazi. Alikuwa ameaga kwa pumziko lakini saa hii tunampa kazi. Muheza mazina hanyuma bariki. Mpe majina ambariki mtoto. Amen. Amen. Dusengera uyu mwana. Acha tumwombee mtoto huyu. Mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo. Katika jina lako Bwana wetu Yesu Kristo. Tukuzaniye uyu mwana. Tunakuletea mtoto huyu. Tumuzamuye imbere yawe. Tunamuinua mbele zako. Turasenze ngo igicu cy'umwuka wera kimutwikire. Tunaomba wingu la Roho Mtakatifu liwe juu yake. Azakurira imbere yawe. Akomalie mbele zako. Ntaza umwana urwaragura. Asiwe mtoto wa kugonjeka. Ntaza umwana w'ibitekerezo bibi. Asiwe mtoto wa mawazo mabaya. Ntaza umwana w'umutima mubi. Asiwe mtoto wa moyo mbaya. Aza umwana ukunda inzira zawe kandi akazigendera. Awe mtoto anapenda njia zako na atembee kwake. Tumusengeye ataramenya ububi bw'isi. Tunamwambia kabla hajajua ubaya wa dunia. Reka umwuka wera abari umuzaho. Acha Roho Mtakatifu aje juu yake. Amutwikira ngana atya. Amfunike akiwa hivi alivyo. Ajya kurira imbere yawe. Akomalie mbele zako. Azave mu mukozi wifuzaga. Atoke yule mtumishi ulikuwa unatamani. Twese turawaremye. Sisi wote ni viumbe vyako. Uturemeye imirimo myiza. Ulitumbia matendo mema. Yo witeguriye ngo tuyigendere mu Kristo. Uliojiandalia tangu zamani tutembee ndani yake. Tusengeye uyu mwana. Tunaombea mtoto huyu. Azagendere mu mirimo yawe. Atembee kwa kazi zako. Agendere imbere yawe. Atembee mbele zako. Azaba umunezero w'ababyeyi. Awe furaha ya wazazi. Azaba isoko y'umugisha ku bantu. Awe chemichemi ya baraka kwa watu wote. Ntazaruhanye. Asipigane. Ntazagora ababyeyi. Asisumbue wazazi. Ntazagore n'abandi. Asisumbue wengine pia. Abe umunyamugisha. Awe mwenye baraka. Akurana umugisha. Akuwe na baraka. Azahesha umugisha. Abariki. Kwa ni mu izina rya tumusabe mwami wacu. Katika jina lako tunaomba na kuamini Yesu. Amen. 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 Amazina Umugisha Gabriel. Majina yake ni Gabriel Umugisha. Ana mazina mesi. Hayo ndio majina. Mungu awabariki sana. Amen. Abavyeyi muzo murebe neza. Wazazi mlee vizuri. Asante. Amen. Amen. Mwiriwe mwese. Meshinda vyema nyote. Abo twabanye hano mu gitondo. Wale tulikuwa pamoja asubuhi. Nabaje none ahangaha. Na wale wamekuja sasa hivi. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ntabwo ngiye gutinda. Sitakawia. Ngo mbanze mbashimire ko mwanyakiriye neza. Niwashukuru maana umenipokea vizuri. Mukanyishimira. Mkanifurahia. Mwakoze. Mlifanya vizuri. Karero dufatanye ijambo ry'Imana. Tuambatane kwa neno la Mungu. Ku ntego y'uyu mwaka. Kwa lengo ama mada ya mwaka huu. Apostle anyandikira. Mtume aliponiandikia. Ambwiye ngo teme mufitiye umwaka. Kaniambia mada ya mwaka huu. Muri Petero wa mbere ibice 2. Kwa katika Petro wa kwanza sura ya 2. Murongo wa 4 na wa 5. Mstari wa 4 na wa 5. Avuga ngo ni mumwegere. Inasema mkaribie. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. Jiwe lilo hai lililokataliwa na wanadamu. Ariko ku Mana ryaratoranijwe ribiri igiciro cyinshi. Bali kwa Mungu ni teule na dhamani. Namwe mwoke nk'amabuye mazima. Ninyi kama mawe yaliyo hai. Kugira ngo muri inzu y'umwuka. Mnajengwa kuwa nyumba ya kiroho. N'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Ili mpate kuwa kuhani mtakatifu mkitoa dhabihu za kiroho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Uyu munsi ndagira ngo twige kuri aya magambo abanza. Leo nataka tujifunze maneno haya ya kwanza. Avuga ngo ni mumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. Nasema mnapokuja kwake yeye aliyo jiwe lililo hai lililokataliwa na wanadamu. Ariko ku Mana ryaratoranijwe ribiri ry'igiciro cyinshi. Bali kwa Mungu ni teule la dhamani. Haleluya. Amen. Buriya ikintu gikomeye cyane ku muntu wese ushaka kuba umukristo. Kitu kikuu kwa mtu yote anayetamani kuwa Mkristo.
akagenda atareba hirya no hino, atembee bila kuangalia kando na kando, akagenda atazunguzwa n'imiyaga yose y'uburyo bwose, anatembea bila kupigwa huku na upepo wa kila namna. Ni ukubakwa kuri Kristo, ni kujengwa juu ya Kristo, ni ukwegera Kristo, ni kukaribia Kristo. Hano Petero yaranditse, hapa Petro aliandika, aravuga ngo ni mumwegere, akasema mkaribie, ni mumwegere, mje kwake, muze hafi ye, mje karibu naye. Buriya uko abantu bagenda begera Kristo, vile watu wanaendelea kukaribia Kristo, niko ubuzima bwabo bugenda buhinduka, ndivyo maisha yao yanaenda kibadilika. Reka mbanze mbereke bimwe mu byo Yesu yavuze ari byo. Acha nionyeshe kwamba yale Yesu alisema ni kweli. Yesu yaravuze ngo, Yesu alisema hivi, nije mucyo wabari mwisi, ni mimi nuru ya walio duniani. Icyo ni kimwe, hiyo ni moja. Ndi umucyo, mimi ni nuru wa dunia. Iyo wegereye umucyo, unapokaribia nuru, urushaho kugaragara neza, unaonekana vizuri. Iyi myenda yanjye, hii nguo zangu, ishobora kubiriho ibintu by'ibizinga, inaweza kuwa vitu vya uchafu, bikaba biriho, inaweza kuwa ndani. Iyo ari nijoro, kama ni usiku, nta mucyo hari, kama kuna nuru, ibizinga ntibigaragara, uchafu hauonekani. Ariko ninegera umucyo, lakini nikikaribia mwanga, muzatangira kubona bya bizinga, mtaanza kuona ile madoadoa. Buriya rero natwe iyo twegera Yesu, nasi tunapokaribia Kristo, batubwira ngo ni mumwegere, wakituambia mje kwake, iyo wegera Yesu, unapomkaribia Kristo, ibyaha byawe biragaragara, dhambi zako zinaonekana, ibimeze nabi byawe biragaragara, yale mabaya yanaonekana, none ukabikosora, alafu unakosoa sasa. Ni mumwegere. Kujeni kwake. Haleluya. Haleluya. Ahandi pengine yaravuze ngo, alisema hivi, ndamazi y'ubugingo, mimi ni maji ya uzima. Haleluya. Haleluya. Abantu benshi, watu wengi bigeze kugenda ahatari amazi, waliwahi tembea mahali hakuna maji. Hari igihe ureba, na wakati unaangalia, ukabona hirya, unaona huko mbali ahantu haragaragara amazi, panadhirika kama kuna maji, ukumva ibyiringiro biragarutse, unasikia matumaini yamerudi. Ukugenda wegeraho amazi, vile unakaribia mahali maji yalipo, umva n'inyota itangiye kugabanuka, unasikia hata kiu inaanza kupungua, kubera kuzi kugiye kunywa amazi, maana unajua unataka kunywa maji. Mumwegere, mkaribieni, abamara inyota, awamalize kiu, n'ibindi byinshi na vingine vingi. Kuko ngiye gufata ibyo Yesu yavuze ko ari byo, nikichukua yale Yesu alisema kwamba yeye ndiye, byahinduka inyigisho, inaweza badilika kuwa somo yihariye binafsi. Ariko Yesu aratubwira ngo, lakini Yesu anatuambia hivi, nije mugati w'ubuzima, ni mimi mkate wa uzima, mumwegere, mkaribie, murye, mle, mushire inzara, muishe njaa. Aha rero niho hari ikintu gikomeye cyane ku bakristo. Hapa ndipo kuna kitu muhimu sana kwa Wakristo. Abakristo benshi, Wakristo wengi, iyo bitegereje, unapowatazama, ukabareba, unawaangalia, usanga wibaza niba bafite Yesu, unakuta unajiuliza ama wako na Yesu. Ariko mubanze mubitekereze neza, lakini mfikirie vizuri, kuko Biblia yatubwiye ngo, maana Biblia imetuambia huyu Yesu tuvuga, huyu Yesu tunayemsema ni ibuye rizima, ni jiwe lililo hai. Haleluya. Haleluya. Ni ibuye rizima, ni jiwe lililo hai, ibuye rizima, jiwe lililo hai, ryanzwe n'abantu, lililokataliwa na wanadamu, ariko ku Mana, bali kwa Mungu rihinduka iryatoranijwe, likakuwa ni teule, ngo ribibuye rikomeze imfuruka, tena la dhamani kwake. Haleluya. Amen. Iteka ryose, kila wakati, iyo ushaka gusobanukirwa uriwe, unapotaka kuelewa wewe ni nani, ujye ubanza utekereze Yesu, ufikirie kuhusu Yesu kwanza, utekereze uko ubana na Yesu, ufikirie vile unaishi na Yesu. Paulo mu bantu banditse cyane kuri Yesu, kwa watu waliandika zaidi juu ya Yesu. Njye mbwira abantu ko Paulo ariwe wambwirije, naambia watu Paulo ndiye amenihubiria, kukundi nari narananiranye, maana mimi nilikuwa nimeshindikana. Ntabwo nari narananiranye kubera ibyaha byinshi, sio kwa sababu ya dhambi nyingi sana, hapana. Burya umuntu ufite ibyaha byinshi, mtu mwenye dhambi nyingi, biroroha kumubwiriza, ni rahisi sana kumhubiria. Ariko umunyabyaha, lakini mwenye dhambi, ufite ikinyabupfura, ambaye anaungwana, aragorana, anasumbua. Umunyabyaha, mwenye dhambi, utari umusinzi, ambaye si mlevi, taratera inda hanze, ambaye hajapeana mimba nje, utarafungwa, ambaye hajafungwa gerezani, wize, ambaye amesoma, umeze neza, mwenye ako sawa, uramubwira utari kukeneye gukizwa, unasema unataka kuokoka, nkizwe iki, anakuuliza niokoke nini, urabona mbuzi iki, unaona nimekosa nini, urabona mbaye iki, unaona nikiwa na shida gani. Rero ikituma abantu benshi ntabwo muzi bameze batyo, si kuna watu mnajua wako hivyo, buriya nuko agakiza tubabwira, ni maana wokovu tunaowaambia, twabwiye abantu yuko agakiza, tuliambia watu kwamba wokovu ari akabantu ubuzima bwananiye, ni ya watu ambao wameshindwa na maisha, n'akabasinzi, nikawalevi, n'akabasambanyi, ama washerati, n'akabajura, ama wezi, n'akabantu barwana, ama ni ya watu wanapigana, bahora bafunzwe, wanafungwa kila wakati. Ariko abandi badafungwa, lakini wale ambao hawafungwi, bamwe badasinda, wale hawakunywi pombe, bamwe basambana ariko ntibikabye, wale wanafanya usherati lakini si sana,
Ariko nta kibazo. Unasema hiyo hakuna shida pale. Ni imfura. Huyo ni mtu mungwana. Urizi ikintu gikomeye. Unajua kitu kikuu? Imfura y'umunyabyaha. Ni mungwana mwenye dhambi. Iba ari umunyabyaha. Ni mwenye dhambi. Ndetse bari n'umunyabyaha mubi. Hata ni mwenye dhambi mbaya. Kuko niba yabaga umunyabyaha wa wundi. Maana kama angekuwa mwenye dhambi tu huyu wa kawaida, wamubwiriza kumva ubukene. Ungemhubiria sikie upungufu wake. Na wa wundi ugenda. Lakini yule anayetembea yumva adakeneye Yesu. Anasikia hahitaji Yesu. None nza gusoma urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi. Nikakuja kusoma waraka wa Paulo kwa Wafilipi. Buri ushaka kwegera Yesu cyane. Ukitaka kumkaribia Yesu sana, uzicare witonze. Uketi kwa utulivu. Usome urwandiko rw'Abafilipi. Usome waraka wa Wafilipi. Paulo arandika mu gice cya mbere. Paulo anaandika kwa sura ya kwanza. Uwo murongo niwo wahinduye ubuzima bwanjye. Huo mstari umebadilisha maisha yangu. Ngo kubwanjye. Kwa sababu yangu. Kubwanjye. Kwa sababu yangu. Kubaho ni Kristo. Kuishi ni Kristo. No gupfa bya mbere inyungu. Na kufa ni faida. Dasoma. Nikasoma. Uyu mugabo. Huyu mtu aravuga yuko kuwaho kwe. Anasema kwamba kuishi kwake ari Kristo. Ni Kristo. None se kujewe nanjye ndi umukristo. Sasa mbona mimi nami ni Mkristo? Ubundi Kristo wahehe mu buzima bwangu. Sasa Kristo ako wapi kwa maisha yangu? Tatanya ndibaza ariko Kristo. Kaanza kujiuliza, lakini Kristo, nkumva idini yanjye ifite mu mwanya munini. Nasikia ndani yangu dini kuna nafasi kubwa. Ariko Kristo ntawe uhari. Lakini Kristo hayuko. Noneho ntangira gutekereza. Nikaanza kufikiria sasa. Ntangira kwibaza. Nikaanza kujiuliza mwenyewe. Ndakomeza ndasoma. Kaendelea kusoma. Ngera mu gice cya kabiri. Nikafika kwa sura ya pili. Paulo aracyavuga kuri Kristo. Paulo bado anaongea kuhusu Kristo. Aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Muwe na ule moyo ulikuwa katika Kristo Yesu. Ngo nubwo yari Imana. Huyo hata kama alikuwa Mungu. Yari Imana. Alikuwa Mungu. Ngo ntiyarebye ko kureshya ni Imana. Hakuangalia kwamba kutoshana na Mungu ari ikintu cyo kugundira. Ni kitu cha kukuamilia. Ngo ahubwo emptied himself, ngo yisiga ubusa. Mbali akajiacha mtupu. Ngo afata kamero k'umuntu. Akachukua mfano wa mwanadamu. Ndetse umuntu w'imbata. Tena mtu mtumwa. Ngo ntiyanga gupfa. Hakukataa kufa. Ngo ndetse urupfu rwo kumusaraba. Hata kifo ya msalabani. Ngo ni cyavuyemo. Kilichotoka pale. Ngo nicyo cyatumye. Ndicho kilisababisha Imana imuha izina risumba amazina yose. Mungu ampe jina lilo juu ya majina yote. Ngo amaviri yose azamupfukamira. Na kila magoti yatapigwa kwake. Ngo n'indimi zose zavuga ko ari umwana. Na kila ulimi utakiri kwamba ni Bwana. Noneho Paulo akandika. Paulo sasa anaandika. Mwegere. Mkaribieni. Ugire wa mutima wari muri Kristo. Muwe na ule moyo ulikuwa katika Kristo Yesu. Ntangiye gutsindwa. Kaanza kushindwa. Umutima wari muri Kristo Yesu. Je, moyo uliokuwa katika Kristo Yesu. Yari Imana. Yeye alikuwa Mungu. Yemera kuba umuntu. Akakubali kuwa mwanadamu. Yeye no kwemera ngo nkizwe. Mimi hata kukubali kuokoka. Byaranze kubera ko niyemera. Imekataa maana najikubali mwenyewe. Mba ndatsinzwe. Nikashindwa pale. Ndakomeza. Nikaendelea kusoma. Ngeze ku gice cya gatatu. Nilipofika kwa sura ya 3. Aravuga ngo ibyarindamu yanjye byose. Kasema ile ilikuwa faida kwangu yote. Ngo nabitekereje ko ari igihombo. Nilifikiria kwamba ni hasara kwangu. Ngo menye Kristo. Ili nijue Kristo. Ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Nijue na nguvu za kufufuka kwake. Ngo dusheho gushushanywa nawe. Nizidishe kufanana naye. Ndavuga ni ibingibi noneho birarenze. Kasema hii sasa imepitisha. Uyu mugabo aravuga yuko arashaka kumenya Kristo. Huyu mzee anasema kwamba anataka kumjua Kristo. Mengine yote ameachana. Ibyo yari kwirata byose. Yale angejivunia yote. Yari yabanje muri icyo gice cya gatatu. Kwa hiyo sura ya 3. Avuga ati habayeho kwirata. Alikuwa anasema ikiwa ni kujivuna. Na kwirata kubarusha mwese. Naweza jivuna kuliko nyinyi wote. Jewe ndi umuheburayo w'abaheburayo. Mimi ni Mwibrania wa Waibrania. Nari umufarisayo mu bafarisayo ndi mu imbere. Nilikuwa mfarisayo kwa mama farisayo. Nigiye ku birenge bya Gamalieli mfite PhD. Nilisomea kwa Gamalieli na PhD. Atari ibyo byose abandi birata. Lakini hayo yote wengine wanajivunia. Nabirebye ko ari amase. Niliangalia hiyo kuwa bure. Ngo ndonye Kristo. Ili niwe na Kristo. Ngo mumenye. Nimjue. Ngo ndusheho kumumenya. Nizidishe kumjua. Ngo menye imbaraga zo kuzuka. Nijue nguvu za kufufuka kwake. Ndavuga ntanga ndatsinzwe. Kasema hapa sasa nimeshindwa kweli. Uyu mugabo aranyemeje. Huyu mzee amenifanya nikaamini. Mfata icyemezo. Nikachukua uamuzi pale. Ariko kubera ko nari umwirasi. Lakini maana nilikuwa mtu wa majivuno. Burya rimwe na rimwe. Mara nyingine. Icyari kukwica nicyo kigukiza. Kile kingekuua ndicho kinakuokoa. Ubwirasi bwanjye. Maringo yangu. Kwanga ko abantu bashobora kunseka. Kukataa kwamba watu wanaweza nicheka. Bwatumye menya Imana kurushaho. Yalisababisha nijue Mungu zaidi. Ngo nihaye target. Nikajipa lengo. Ndavuga ngo ngiye gusoma iyi Bibiliya. Nikasema nataka kusoma hii Biblia. Inshuro 3. Mara 3. Ntawe mbwiye. Bila kuambia mtu.
Ntawe ndabwira ko nshaka gukizwa. Bila kuambia mtu nataka kuokoka. Mbanze nyisome. Niisome kwanza. Mbanze nyumve. Niisikie kwanza. Numve ko nshobora kwishyira mu buzima bwanjye. Nisikie kama naweza iweka kwa maisha yangu. Hanyuma nzafata icyemezo. Alafu nichukue uamuzi. Ni amezi 6. Nikajipa miezi 6. Mu mezi 6. Kwa miezi 6. Nasomye Biblia. Nilisoma Biblia hii. 3. Mara 3. Nasimbuka umurongo n'umwe. Bila kuruka mstari hata mmoja. Kwitangiriro. Tangu mwanzo Geza kubyahishuwe. hadi ufunuo. Tangiriro. Mwanzo geza kubyahishuwe. Hadi ufunuo. Tangiriro. Mwanzo geza kubyahishuwe. Hadi ufunuo. Ndavuga nti iki gitabo ni kimwe. Kasema hiki kitabu ni kweli. Mfata icyemezo. Nikachukua uamuzi. Ndavuga ubu ngiye kubaho uko Biblia ivuga. Sema hivi nataka kuishi kama vile Biblia inasema. Icyo yita cyiza. Kile inaita kizuri. Zakiita cyiza. Nitakiita kizuri. Icyo yita kibi. Kile inaita kibaya. Zakiita kibi. Nitakiita kibaya. Mbandakijiro. Nikaokoka hivyo. Ntangira kubwiriza. Nikaanza hivyo go. Ariko niki cyatumye nkiza. Lakini nini kilisababisha niokoke? Ntabwo ari uko bambwiye ububi bw'ibyaha byanjye. Sio kwamba waliniambia ubaya wa dhambi. Yesu. Iyo wegereye Yesu. Unapomkaribia Yesu. Utangira kumva. Unaanza kusikia. Uwo wagombaga kuba we. Yule ulifaa kuwa yeye. Iyo wegereye Yesu. Unapokuja kwa Kristo. Utangira kumva. Unaanza kusikia. Ububi bw'ibyaha byawe. Ubaya wa dhambi zako. Iyo wegereye Yesu. Unapokaribia Kristo. Utangira kumva. Unaanza kusikia. Icyo Imana igushaka. Kile Mungu anataka kwako. Haleluya. Amen. Petero akavuga ngo ni mumwegere. Petro anasema mje kwake. Mumwegere. Mje kwake. Get closer. Kuja karibu naye. Mumwegere. Mje karibu naye. Mumwegere. Mje kwake. Namwe mwubakwe. Nanyi mjengwe. Muwe amabuye mazima. Muwe mawe yaliyo hai. Haleluya. Amen. Kirero ni ikintu gikomeye cyane. Hiki ni kitu muhimu sana. Ari kwiribuye. Jiwe hili. Ikintu kinejeje. Kitu kinachofurahisha. Iri nibuye. Hili ni jiwe. Ngo ryanzwe n'abantu. Lililokataliwa na watu. Ngo ariko ku Mana. Lakini kwa Mungu. Ni iryatoranijwe. Lilikuwa teule. Kuko nuno munsi niko bikimeze. Na leo pia ni hivyo ilivyo. Abantu benshi babwiye ibyo gukizwa. Watu wengi ukiwaambia wokovu. Bakumvisha ukuntu atari byiza. Wanasikia vile si vizuri. Yazo umuntu w'umugabo wiyubaha. Hasa mtu ambaye anajiheshimu mwanaume. Umuntu w'umugabo wiyubaha. Mtu mwanaume anayejiheshimu. Umuntu w'umugabo uzubwenge. Mtu mwenye akili mwanaume. Ntabwo ajya muri biriya bintu by'abasasi. Hawezi enda kwa hivyo vitu vya watu wenye kichaa. Ibuye ryanzwe n'abantu. Jiwe lililokataliwa na watu. Ariko ku Mana. Lakini kwa Mungu. Ryabaye iryatoranijwe. Lilikuwa teule. Ngo ribe ry'igiciro cyinshi. Tena la dhamani kwake. Kuko muri iyi mpamvu abantu benshi. Sababu gani watu wengi badahinduka? Hawabadiliki. Ntabwo begereye Yesu. Hawajakaribia Yesu. Ngo bumve icyo bagombaga kuba cyo muri Yesu. Wasikie kile walistahili kuwa katika Kristo. Umuntu yiyakira uko ari. Mtu anajipokea vile alivyo. Ntabwo muzi abantu babaho nabi. Hamjui watu ambao wanaishi vibaya. Kandi ntibabyumve ko babaho nabi. Lakini hawasikii wanaishi vibaya. Nkunze kubibona. Napenda kuyaona sana. Ngira abantu benshi baza kundeba ngo mbagire inama. Nina watu wengi wanakuja kuniangalia niwape ushauri. Se wa mugabo we. Ambia lakini we mtu. Ntabwo wumva kwiza ingeso zawe. Usikii kwamba hizi tabia zako arizo zirimo kukwicira urugo. Ndizo zinaharibu familia yako. Ngo ariko n'abandi bagabo barabikora. Lakini wengine wanaume wanafanya hivyo pia. Abandi bagabo barabikora. Wengine wanaume wanafanya hivyo. Nao urabikora. Nao unafanya hivyo. Ariko byagusenyeye urugo. Lakini imekuharibia familia. Ugakomeza. Unaendelea tu. Kuko abandi bagabo babikora. Maana wengine wanaume wanafanya hivyo. Umugore akaza. Mwanamke anakuja. Ese madam. Lakini mama. Ntabwo wumva ko iyi mico yawe. Hausikii kwamba hizi tabia zako ari birimo guteranya n'umugabo. Ndizo zinasababisha ukorogane na mzee. Atari ko giye numva nta kimwihanganiye. Lakini mimi nasikia siwezi mvumilia tena. Ariko se ntubona ko birimo kukugirira nabi. Lakini huoni inakufanyia vibaya wewe. Atari ko hari undi muntu urimo kunyitaho. Lakini kuna mwingine ananishughulikia na nijali. Buriya abantu hivi watu iyo batangiye kukugira inama yo kujya mu byaha, wanapoanza kukushauri kuingia kwa dhambi, kugeza kure ya Yesu, wanakupeleka mbali na Yesu. Niyo mama batubwira ngo, hiyo maana hapo wanatuambia hili ni ibuye ryanzwe n'abantu. Hili ni jiwe lilikataliwa na wanadamu. Ni ibuye ryanzwe n'abantu. Jiwe lililokataliwa na wanadamu. Nuno munsi riracyari ibuye ryangwa n'abantu. Na leo bado linakataliwa na wanadamu. Abantu bakunda Yesu. Watu wanapenda Yesu. Udasaba byinshi. Ambaye aombi vingi. Buriya hari Yesu mu buryo bubiri. Hivi kuna Yesu mara aina mbili. Hari Yesu umucunguzi. Kuna Yesu mkombozi. Wadupfiriye ku musaraba. Aliyetufia msalabani. Uwo ni nawe dukunda kuririmba. Huyo ndiye tunapenda kuimba sana. Aradupfira ku musaraba. Alitufia msalabani. Uwo turamukunda cyane. Huyo tunampenda sana. Kuko yarapfuye nyine. Maana alikufa ndio. Kubw'ibyaha byacu. Kwa sababu ya dhambi zetu. Ariko harundi Yesu. Lakini kuna Yesu mwingine. Wazutse. Aliyefufuka. Wabaye umwami. Akakuwa Bwana. Amavi yose azamupfukamira. Kila goti litapigwa kwake. Indimi zose zavuga ko ari umwami. Kila ulimi utakiri ni Bwana. Harimo n'urwawe. Hata yako ikiwa ndani. Nabwira abantu rero. Naambia watu sasa. Niba Yesu ari umwami wawe. Kama Yesu ni Bwana wako. Kuruta ibintu nk'ibi. Mbona unafanya hivi?
buriya hari ibintu abantu batarumva neza. Hivi kuna vitu watu hawajaelewa vizuri. Uyu munsi turiga kuri Petero wa kabiri. Leo tunajifunza Petro wa pili. Nasanze hano baranyorohereje. Nilikuta hapo wamefanya mambo kuwa rahisi kwangu. Petero wa mbere, Petro wa kwanza, sura ya pili. Leo twigaho uyu munsi. Ni hapo tunasoma leo. Ejo nzafata Yohana 14. Kesho nitachukua Yohana 14:23. Kubera yuko nibyo bizadufasha kumva neza. Kwa sababu itatusaidia kuelewa vizuri. Uburyo dushobora guhinduka inzu. Namna gani tutabadilika kuwa nyumba y'umwuka. Ya kiroho. Haleluya. Haleluya. Ariko muri iyi nzu y'umwuka, lakini hivi nyumba ya kiroho itangira kuba inzu y'umwuka, inaanza kuwa nyumba ya kiroho iyo ufite Yesu wuzuye, ikiwa na Yesu amejaa, umucunguzi w'ibyaha byawe, mkombozi wa dhambi zako. Ibyo byabaye kera, hiyo ilikuwa zamani, yarabikoze arabirangiza, alifanya hivyo akamaliza, yaraducunguye, alitukomboa. Ntacyo ushobora kongeraho kugira ngo ubone agakiza, hakuna kile utaongeza ili upate wokovu. Ntabwo uzakizwa kubera ko wabatijwe, hauwezi okoka maana umebatizwa. Ntabwo uzakizwa ko watanze amaturo, hutaokoka maana umetoa sadaka. Ntabwo uzakizwa ko waje mu rusengero, ama sababu umekuja kanisani. Ntabwo uzakizwa kubera ko watanze icyacumi, hautaokoka maana umetoa zaka. Ntabwo uzakizwa, ngira ngo ni uzana twahoze tuganira, ambwira ngo umuntu wagenze kilometero 10 aza ku rusengero, anasema mtu ambaye ametembea kilomita 10 kwenda kanisani, ngo wavuye hano hafi, na yule aliyetoka karibu, ngo wagenze kilometero 10 ngo afite imigisha kumurusha, aliyetembea mbali zaidi ana baraka nyingi kuliko yule karibu. Ndio wagenda kilometero 100, akasema hata uende kilomita 100, imigisha y'Imana ntaho ihurira n'ibyo dukora. Baraka za Mungu haiambatani na ile tunafanya, n'ubuntu, ni kwa neema tu. Dukizwa ku buntu, tunaokoka kwa neema. Agakiza n'ubuntu, wokovu ni kwa neema tu. Imana yagashyize hariya, Mungu aliweka pale, iravuga ngo ibyaha byanyu byose, anasema dhambi zenu zote byararihiriwe, zimelipiwa, muze mufata agakiza, mkuje mchukue wokovu. Ariko icyo abantu batarasobanukirwa, lakini yale ambao watu hawajaelewa, iyo uje gufata agakiza, unapokuja kuchukua wokovu, Yesu arakubaza atariko, Yesu anakuuliza, lakini witeguye gufata agakiza? Umejiandaa kupokea wokovu? Uti nicyo cyanzanye. Ati hiyo ndio imenileta. Witeguye kumfata nk'umucunguzi wawe? Umejiandaa kunichukua kama mkombozi wako? Uti nicyo nshaka. Ati hiyo ndio nataka. Rero numara gufata akagakiza, sasa ukichukua wokovu huu, hari ibindi bigusaba, kuna vingine unafaa kufanya. Uremera ko mba umwami w'ubuzima bwawe, utakubali niwe bwana wa maisha yako, utegeke, ni kuongoze. Uko wajya gutanga ingingo zawe ngo zikora ibyaha, vile unatoa viungo vyako vifanye dhambi, urazimpa zibizange, utanipatia ziwe zangu, zije zikora ibyo gukiranuka, zifanye mambo ya haki tu. Ibyo wajya gukora, yale ulikuwa unafanya bidahuye n'ubushake bwanjye, haiambatani na mapenzi yangu, ugomba kongera kubikora, lazima uachane nayo. Rero icyo ni cyo abantu batarasobanukira. Sasa kile watu hawajaelewa bado, iyo wakiriye Yesu nk'umucunguzi, unapompokea Yesu kama mkombozi, agutegerezaho kunamwakira nk'umwami, lazima umpokee kama Bwana pia, akaba umwami w'ubuzima bwawe, awe Bwana wa maisha yako. Haleluya, haleluya. Kandi buriya, na hivi unaona, niba abantu babyumvaga, kama watu wangekuwa nasikia, nta kintu kiza nko kugira umwami nka Yesu. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na Bwana kama Yesu. Uzi umwami, unajua Bwana utagutera ubwoba, ambaye hakutishi. Uzi umwami, unajua Bwana uhamagarira igihe ushakiye, unaita wakati unataka tu. Umwami uhamagara nijoro, Bwana unayemuita usiku, umwami uhamagara ku manywa, mfalme unayeita mchana, na pastori ntushobora kumuhamagarira igihe ushakiye. Hata mchungaji huwezi muita wakati unataka tu. Hari abapastori bamwe, kuna wachungaji wengine no kugira ngo azakwitabe, hata ili achukue simu yako, kereka kuza, labda kama anakujua tu, ariko ntiyakuza, lakini kama hakujui, ahitamo abo yitaba n'abatita. Kuna wale anaitika wengine anakataa. Lakini Yesu, umwana aramuhamagara, mtoto anamuita, umukecuru akamuhamagara, mama anamuita, mzee, umugabo akamuhamagara, mume anamuita, ukamuhamagara umushimira, unamuita ukimshukuru, ukamuhamagara umwinginga, unamuita ukimsia akusaidie, kandi wamuhamagara kaza, na ukimuita anakuja. Umwami, Bwana. Haleluya, haleluya. Uzi umwami, unajua mfalme uvuga ngo, anayesema hivi, nimunyikoreze imitwaro yanyu yose, mnibebeshe mizigo yenu yote. Ubundi abandi bami, wengine wafalme batwikoreza imitwaro yao, wanatubebesha mizigo yao. Imizigo yao barayidukorera, mizigo yao wanatubebesha. Ubonye pastor atwaye igikapu, ukiona mchungaji anabeba kikapu, ukabona posa atwaye igikapu, unaona mtume amebeba kikapu, uretse n'igikapu, hata acha kikapu na Biblia, hata Biblia, zaniyo Biblia nyigutwaje, anasema leta Biblia nikusaidie. Yesu akavuga ngo ya, Yesu anasema hapana, ahubwo weza ni mitwaro yawe igiye ujye, wewe leta mizigo yako, mimi nikubebee. Zani bikapu ndigutware, leta vikapu byako nikubebee. Umwami utwikorera imitwaro, mfalme utubebee mizigo. Umwami udasanzwe, huyu si wa kawaida.
umwami abandi baramupfira, mfalme wengine wanamfia, ingabo zose zikajya ku rugamba zigapfa, jeshi zinaenda kwa vita zinakufia huko, zilinde umwami wao, ili walinde mfalme wao. Uyu mwami we yaragiye aradupfira, huyu mfalme alienda akatufia. Haleluya, haleluya. Akavuga ngo noneho, anasema sasa nimuze munyegere, mje kwangu, muze munyegere, mje mnikaribie, muse nanjye, mfanane nami. Haleluya, haleluya. Apotre yazabwira, mtume alikuwa anawaambia ari ibintu ndimo guca mu Bakristo, kuna vitu ambavyo vinagawanywa Wakristo, ababikunda muje bakorera ntimuzabitiranye, lakini wale wanapenda hivyo muwafanyie hivyo, msichanganye vitu. Hari abantu bakunda ko babakira rwose mu cyubahiro cye. Kuna watu wanapenda kupokelewa kwa heshima nyingi sana. Yewe umwami nkorera, lakini mimi Bwana ninayemtumikia wagendaga n'amaguru, alikuwa anatembea kwa miguu. ngo hano hari ivumbi, ulisema hapa kuna vumbi, yewe naje mu modoka, mimi nimekuja na gari. Yesu yaraje n'amaguru, Yesu alikuja na miguu. Ariko ende yabaho muri kino gihe ariko agenda mu modoka simbi. Lakini labda angekuwa wakati huo angekuwa na gari pia. Ndio kubabwira. Kile nataka kuambia ni nini? Ukurushaho kwegera Yesu. Vile unakaribia Yesu zaidi. Ukarushaho kumutekereza. Unamfikiria zaidi. Ukarushaho gushaka gusa nawe. Unatamani kufanana naye zaidi. Hari ibintu byinshi udaha agaciro. Kuna vitu vingi udhamini tena. Ibyo atahaga agaciro ntubiha agaciro. Yale hakudhamini nao unaacha kuvidhamini. Ibyo yahaga agaciro biha agaciro. Yale alidhamini unayadhamini pia. Nuko bigenda. Ni hivyo inavyokuwa. Mumwegere. Kujeni kwake. Hano rero Biblia yatubwira ngo, hapa sasa Biblia inatuambia, niba ugiye kwegera Yesu, ukitaka kumkaribia Yesu, witonde, uwe mpole, kuko iribuye, maana jiwe hili ntabwo ari tafari, sio tofali. Sinzi ibintu by'ibuye mbona mwubakisha nahangaha, sijui vitu vya maana naona wanajenga navyo huku, bimeze nk'amakoro, inafanana kama nini, sinzi aho mubikura, sijui mnatoa wapi. Niba bafite ahantu bajya kubikerera mu butaka, ni kama wanaenda kuchimba chini ardhini. Ntabwo ari bene ririya buye, sio kama yale mawe. Hapana. Ngo ni ibuye ry'igiciro cyinshi, ni jiwe la dhamani kubwa. None bakakubwira ngo uritonde. Sasa anakuambia uwe mpole. Nujya kwegera ririya buye, ukikaribia lile jiwe, ube witeguye gusa naryo, uwe umejiandaa kufanana nalo. Haleluya, amen. Hari ahantu Paulo yanditse neza, kuna mahali Paulo ameandika vizuri. Abamva rero, anasema sikia sasa, Imana yashyizeho urufatiro, Mungu aliweka msingi rimwe gusa, moja tu. Abakorinto ba mbere, Wakorintho wa kwanza sura ya 3, ngo Imana yashyizeho urufatiro, Mungu ameweka msingi kandi rw'igiciro cyinshi, na tena ya dhamani kubwa. Ngo niyo mpamvu, ndiyo sababu, ngo buri muntu wese yitonde, kila mtu awe mpole uburyo yubakaho, vile atajenga pale. Duhere ku murongo wa 10, tuanze mstari wa 10. Kuri icyo gice cya 3 cy'Abakorinto ba mbere, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wake wa 10. Paulo aravuga ngo, Paulo anasema hivi, nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, kwa neema Mungu alionipa, nashyizeho urufatiro nk'urw'umwubakisha mukuru w'ubwenge, niliweka msingi kama mjenzi stadi, undi yubakaho, na mtu mwingine anajenga juu yake. Ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, lakini kila mtu inapasa awe mwangalifu jinsi anajenga pale. Umuntu wese yirinda uko yubakaho, kila mtu awe mwangalifu jinsi anajenga. Haleluya, amen. Ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Kwa maana hakuna yote awezaye kuweka msingi mwingine wote isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa ambao ni Yesu Kristo. Kandi twamaze kuona ko ari ibuye ry'igiciro cyinshi. Na tumeona kwamba ni jiwe la dhamani kubwa. Ngo buri muntu wese noneho yitonde. Kila mtu sasa awe mwangalifu. Uburyo agiye kubaka kuri uru rufatiro. Jinsi anavyojenga juu ya msingi huu. Umurongo wa 12. Mstari wa 12. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, maana mtu akijenga juu ya msingi huu, izahabu cyangwa ifeza, kwa kutumia dhahabu, fedha, kuko ni ibuye ry'igiciro cyinshi, maana ni jiwe la dhamani kubwa. Ahereye hejuru, ameanza juu, ku mabuye y'igiciro cyinshi, kwa mawe ya dhamani sana. Nujya kubaka kuri iriya buye, ukitaka kujenga juu ya jiwe hilo, zana izahabu, leta dhahabu cyangwa ifeza ama fedha. Ariko ngo hari n'abandi, lakini kuna wengine, cyangwa mabuye y'igiciro cyinshi, cyangwa komeza, ama vitu vya dhamani. Umva rero batangiye kubyica. Sikia mahali ameanza kuharibu sasa. Cyangwa ibiti, ama miti, batangiye gushyiraho ibiti, ameanza kuweka miti, cyangwa ibyatsi, ama majani, cyangwa ibikenyeri au nyasi. Umurimo w'umuntu wese uzerekanwa, kazi yake itaonekana ilivyo. Urya munsi nuzawerekana, kwa kuwa ile siku italidhihirisha, kuzahishuzwa umuriro, tadhihirishwa kwa moto, kaba ariko kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese, nao moto utapima ubora wa kazi ya kila mtu. Bikawe namengarukirije aho ngaho, hata niachie pale. Aravuga ngo iri buye, anasema hili jiwe ni ry'igiciro cyinshi, ni la dhamani kubwa. None niba uje kubakwa, sasa unapojengwa, uritondera ibyo wubakisha, uwe mwangalifu unajenga na nini. Kuko bamwe bashyiraho izahabu, maana wengine wanaweka dhahabu, igiciro cyinshi,
Dhamani kubwa. Abandi bashyiraho ifeza. Wengine wanaweka fedha. Igiciro cyinshi. Dhamani kubwa. Abandi bashyiraho andi mabuye. Wengine vito vingine. Nayo igiciro cyinshi. Pia ya dhamani. Ariko hari nabandi baza. Lakini kuna wengine wanakuja pia. Ngo agashyiraho ibiti. Anaweka miti. Buriya hari ikintu gikomeye. Hivi kuna kitu kikubwa. Iyo watse fondasiyo y'amabuye. Ukiweka msingi wa mawe. Ntabwo ushyiraho ibiti. Hauwezi weka miti pale. Sivyo ra? Si ni hivyo ama? Kuri fondasiyo y'amabuye. Kwa msingi wa mawe. Ntabwo huwakishwa ibiti. Hauwezi jenga na miti. Ariko none hari naho ukora ibirenzeho. Lakini kuna mwingine anafanya zaidi. Cheri wacu. Kwetu zamani. Aho twakuriye. Mahali tumekomalia. Twaragiraga inka. Tulikuwa tunachunga ng'ombe. Kandi zikimuka. Na tena zilikuwa zinahama. Tukagira mobile houses. Tunakuwa na manyumba ya kuhamahama. Inzu z'ibyatsi. Nyumba za nyasi. Wimukana. Unahama nayo. Kagenda wagera ahantu. Unaenda ukifika mahali. Ugashinga ibiti. Unapanda, unaweka miti. Warangiza ugashyiraho ibyatsi. Alafu unaekelea nyasi. Hanyuma ubwatsi bwashiraho hantu. Nyasi kisha mahali pale. Ukazinga ibiti byawe. Unachukua miti yako. Ukakuraho ibyatsi. Unangoa nyasi. Ukajya handi. Unaenda mahali pengine. Hari abantu rero bajya kuri ruriya rutare. Kuna watu wanakuja kwenye mwamba huu. Bakubakishaho ibyatsi. Wanajenga na nyasi. Bakavuga ati rero. Wanasema hivi. Ibyo muzana. Yale mnayoleta. Ntabwo byubaka kuri bene rufa. Haijengi kwa msingi kama huu. Mugomba kwitonda ibyo mushyiraho. Lazima muwe angalifu mnajenga. Kuna wengine pia. Bashyiraho ibikenyeri. Wanaleta manyasi. Nanone babaye mu cyaro cyo kiri iwacu. Wale waliishi katika vijiji vya kwetu. Sinzi niba aho mwabaye barahingaga masaka. Sijui kama kwenu kulikuwa na soga, mtama. Ni mwahingaga ibigori? Ntabwo mwagiraga masaka. Nyinyi mlikuwa na mahindi au mlikuwa na mtama? Ubwo rero ibikenyeri nti muri bo byumve. Kwa hivyo hamtaelewa kitu hiki. Kubera ko ibikenyeri maana hii miti ya ni bya masaka. Ni ya mtama. Inzu rero twebwe twakuriyemo. Nyumba sasa tumekomalia ndani. Iyo babaga bubatse hasi n'ibiti. Kama umejenga chini na miti. Hejuru barapartaga. Juu alikuwa anaweka paa. None wakagerekaho ibikenyeri. Wanaekelea sasa hizi nyasi juu. Ariko ikibazo cy'ibikenyeri. Lakini shida ya miti ya mtama. Isaza vuba. Inazeeka haraka. Uko batemye masaka. Bila wanaendelea kuikatakata. Bagakuraho ibikenyeri bishaje. Wanatoa ile mzee. Bakongeraho ibishya. Wanaongezea mpya juu. Ugahora usakara inzu buri gihe. Unaweka paa kila wakati. Hari nabubakishaho ibikenyeri. Kuna wale sasa wanajenga na miti kama hii. Bitu ambavyo si buri muntu wese yitonda. Sasa kila mtu awe mwangalifu. Iri buye ryatoranijwe. Maana hili jiwe chaguliwa. Ni ry'igiciro cyinshi. Ni la dhamani kubwa. Ntabwo ugomba kubakisha ibyo ushaka byose. Haufai jenga na kile unataka tu. Ariko abantu benshi. Lakini watu wengi. Izi kategori zose zirahari. Hivi vikundi vyote viko. Hari abantu baza. Kuna watu wanakuja. Akavuga ati iby'igiciro byose. Anasema ya dhamani yote. Ndabyubakisha mu bwami bw'Imana. Nitajenga naye ufalme wa mbingu. Ariko akabaho undi. Lakini kuna mwingine. Buriya. Anasema hivi. Mbagagero gatoya. Hata niwape mfano. Ushobora gukora mu mufuka. Naweza guza kwa mfuko. Sinzi ibyo ndi buteruremo. Sijui nitatoa nini. Aha, birankundi. Nimekuwa sawa. Tuma amafaranga y'amanyakenya hano. Nina pesa noti za Kenya. Vanzemo na y'amanyarwanda. Imechanganywa na ya Rwanda. Noneho umuntu akagira gutya agafata amafaranga. Mtu anafanya hivyo, anashika pesa. Hano hari igihumbi. Hapa kuna noti 1000. Hano hari ya 500. Noti ya 500. Hano hari 100. Kuna noti ya 100. Hano hari indi 100. Ingine ya 100. Na noti ingine ya 100. Kandi yose na yanjye. Na yote ni yangu. Noneho aposo akavuga ati tugiye kubaka urusengero. Mtume anasema tunataka kujenga kanisa. Afata inote zanjye. Nachukua noti zangu. Niyo twaba tugiye no gutua. Hata kama ni kutoa matoleo tu. Abireba nabone ko iyi noti ya 500 ntabwo wayiturimo. Ngasema hapana, wizi toa noti ya 500. Nasanga ntazi 100 nazanye. Nikikuta sina noti za 100. Uwo munsi sinture. Hiyo siku sitatoa sadaka. Cyangwa se nkicara. Ama nakaa. Hareba umwana. Naangalia mtoto. Genda umvunshishirize. Endo niletee change. Kayizana zizana areshanu zijana. Analeta 100 mara 5. Uwo munsi nkabona gutura. Hiyo siku natoa sadaka. Kandi ubwo nkumva nakoze ikintu gikomeye. Na nasikia nimefanya kitu muhimu sana. Ubundi nkafata 100. Nachukua noti ya 100 wakati mwingine. Umwana hari haruguru. Natuma mtoto pale juu. Kwanza kavunjishamo ibikoroto. Analeta coins. Akaba ari byo nzana. Ananiletea hizo coins. Kuko muri jewe. Maana ndani yangu. Numva ko Imana ntigomba guhabwa ikintu. Nasikia Mungu hafai kupewa kitu cha dhamani. Kubera iki mu mutwe wanjye? Kwa nini kwa kichwa changu? Nashizemo yuko. Nimeweka kwamba. N'ubundi amafaranga yacu. Lakini hata hivyo pesa zetu. Pastori baba wagiye. Ni wachungaji wanakula tu. Ubundi ko mbona pastor ameze neza. Naona pastor ako sawa. Kundusha. Kuniliko hata. Kuki ngomba gutura? Mbona nitoe sadaka hata? Atangira kuzana ibikenyeri. Anaanza kuleta vitu vidogo vidogo. Wewe ntabwo bajya bone ko
mu bintu byose. Pengine ameona kwa vitu vyote. Hari igihe ushobora kubyuka. Kuna wakati unaweza amka. Ku cyumweru. Jumapili. Nijoro, ariko bizaba nijoro cyane. Hii itakuwa usiku sana. Hari abagabo bakunda umupira. Kuna watu wanapenda mpira. Icyo gihe Cote d'Ivoire izakina na Nigeria. Cote d'Ivoire itacheza na Nigeria. Muri finale y'igikombe cya Afrika. Katika fainali ya kikombe cha Afrika. Kwa gatandatu Kongo izaba yakinnye na South Africa. Jumamosi Kongo atacheza na Afrika Kusini. Umupira ugahura n'amasengesho. Na soka inakutana na wakati wa maombi. Akicara agatekereza. Tu anaketi anafikiria. Ariko uyu munsi ndajya gusenga. Lakini leo nitaenda kanisani kweli? Kandi hari umupira. Na kuna mpira mahali. Hari abajya bagira icyo kibazo. Kuna watu wanakuanga na hiyo shida. Ngo mumaniki. Sisemi muinue mikono. Ariko hari igihe twe duhitamo. Lakini kuna wakati sisi tunachagua. Uhimana ibihendutse. Kumpatia Mungu vitu vya bei rahisi. Agaciro gatoya. Ile ya bei rahisi sana. Umwana wawe. Mtoto wako. Kakubwira. Anakuambia hivi. Numva shaka kuwa pastori. Nasikia nataka kuwa mchungaji. Bari nkubwire mwana. Sikiza nikwambie mwanangu. Ngo uzaba ugiye kwiyangiza. Utakuwa unataka kujaribu. Ubu pastori hajaye babuze icyo bakora. Uchungaji unaenda kama umekosa kitu ya kufanya. Yewe ndabivuga mbizi. Mimi nasema nikijua. Nuno munsi. Hata siku ya leo. Hari abantu duhura. Kuna watu tunakutana nao. Kamwe ngo ariko cyari mu gipastor. Ananiambia bado uko kwa uchungaji? Ngo nitwumvize ko agiye mu kiruhuko kizabukuru. Si tulisikia umeenda kwa retirement. Ngo arebye ikindi kintu gifite umumaro ujyamo. Siangalie kitu kingine cha faida ufanye. Umva yuko niyangije. Yeye anasikia mimi najaribu. Ushango ukuntu wari kuva mu munyabwenge. Na ungetoka mtu wa hekima nyingi sana. Urabona narabaye umuswa. Sasa unaona mimi nimekuwa pumbavu na sasa. Ariko bumva yuko Imana igomba gukorerwa n'abantu badafite. Kini wanasikia Mungu anafaa tumikiwe na watu ambao hawana tumaini la maisha. Niba ufite doctor. Kama una doctorate. Je mfite masters 2. Mimi na masters 2. Ngo nagombye kujya hariya mu isi. Ningeenda pale duniani. Iby'igiciro byinshi. Vyote vya thamani. Habikoreshereza isi. Nitumie kwa dunia. Imana igakorerwa n'abatarizi. Mungu atumikiwe na wale wa kusoma. Ntabwo murumva abantu batekereza batyo. Mnasikia watu wanafikiria hivyo. Hano rero baratubwiye ngo. Hapa sasa anatuambia. Buri muntu wese yitonda uko yubaka. Kila mtu wa mwangalifu anajenga vipi. Iby'igiciro cyinshi. Ya thamani nyingi. Uzarebe natwe twese. Uangalia tanasi zote. Wenda harimo bamwe babikora. Pengine kuna wengine wanafanya hivyo. Ariko je sindimo. Lakini mimi si mmoja wao. Abyuka mu gitondo. Anaamka asubuhi. Akabanza kumva radio. Anasikiza radio kwanza. Kumva radio imwe. Anasikiza radio moja. Akumva yindi. Anaenda kwa nyingine. Akumva yindi. Anaenda kwa nyingine. Akabura umwanya wo gusenga. Anakosa wakati wa kuomba. Akapfunuka mu buriri. Anatoka kwa blanketi. Akabarakarabye. Ananawa. Akabarambaye. Anavaa. Akabaragiye. Anaenda. Wamubaza uti? Kimuuliza je? Ariko we n'umugore wawe. Wewe na bibi yako. Mujya mwicara mu gitanda. Huwa mnaketi kitandani. Mubyutse mu gitondo. Ukiamka asubuhi. Mugasengana. Mnaomba pamoja. Hapana. Muamukora iki se? Huwa mnafanya nini? Ati umugabo aba yumva radio. Huyu mzee anasikiza radio. Wumva radio mu gitondo. Unasikiza radio asubuhi wewe? Utari wanasenga. Na hata hujaomba bado. Na nimugoroba. Na jioni pia. Kawanza kareba televiziyo. Anaangalia TV kwanza. Kareba televiziyo. Anaangalia televisheni. Yageza nka saa 4. Akifikisha kama saa 4 hivi. Agakora nka wa muntu w'umunebwe. Anafanya kama yule mtu mvivu. Umugabo w'umunebwe. Mzee mvivu. Ngo yari yaranditse amasengesho. Alikuwa ameandika ombi. Rimwe arishyira ku musego. Moja akaweka kwa pilo. Irindi arishyira ku mirambizo. Ingine pale kwa nani za nyumba, za mlango. Oya, hepfo ku gitanda hepfo ku mirambizo. Pale chini kwa miguu ya kitandani. Noneho sasa akagenda agakora ibindi byose. Anaenda anafanya vingine vyote. Yakumva naniwe. Akisikia amechoka. Atumva rero Mana. Atisikiza sasa Mungu. Nawe uzi gusoma. Unajua kusoma pia. Nkorera ibyanditsa. Fanya ile nimeandika pale. Mu gitondo akabyuka. Asubuhi anaamka. Akumva radio. Anasikiza radio. Akumva n'ibindi by'inzenya. Anasikia na mingine vingi. Ati saha yo kujya kukazirageza. Sasa kwenda kazini imefika. Ati kandi Mana. Na tena Mungu. Uzi gusoma. Unajua kusoma. Nkorera ibyanditse muri iri. Fanya ile nimeandika pale. Anaenda. Ibihe bye byiza. Nyakati zake nzuri. Abihe bidafite umumaro. Anapatia ile ina manufaa. Iminota ibisigara. Dakika inayobaki. Yainda wananiwe. Yale ameshindwa amechoka. Hawatashobora kuvuga. Mahali hawezi ongea hata. Niho asenga. Ni hapo anaombea. Niba uri muri abo ngabo. Kama ni mmoja wao wewe. Uri murubakisha ibyatsi. Unajenga na nyasi wewe. Uri murubakisha ibikenye. Unajenga na majani. Uri murubakisha ibiti. Unajenga na miti. Kufatiro rw'izahabu. Kwa msingi wa dhahabu. Kuko niba tugiye kwegera Imana tukubakana. Maana kama tunataka kukaribia Mungu tujengwe pamoja. Tugomba kujyana aya mabuye y'igiciro. Lazima tuende na mawe ya dhamani. Haleluya. Amen. Aya mabuye rero asati. Haya mawe sasa inafanana. Uri hari ikintu kimwe abantu batajya bitegereza. Kuna kitu watu waangalie kwa makini. Imana yo
Mungu yeye yateganije kwegera Yesu, aliandaa kwamba anayekaribia Yesu agenda hinduka agasa nawe, anaenda kibadilika afanane naye. Ukagenda uhinduka usa na Yesu, unaenda kibadilika ufanane na Kristo. Paulo yandikiye Abakorinto, Paulo akaandikiwa Korintho, ababwira ngo twebwe tumureba, akasema sisi tukimwangalia, ngo tumutumbiriye, tukimtazama, ngo mu maso yacu hadatwikiriwe, kama macho yetu haifunikwi, ngo tugenda duhindurwa, tunaenda tukibadilishwa, 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 tugasa nawe, tunafanana naye, ngo tukava mu bwiza, tunatoka kwa utukufu, tunaingia kwa mwingine. Uwo niwe muntu rero wegera Kristo. Huyo ndio mtu anakaribia Kristo sasa. Unamkaribia, ukagenda uhinduka, unaenda ukibadilika, ukibadilika. Niba waregereye Kristo, kama ulikaribia Kristo, akawa nta kirahinduka mu buzima bwawe, na hakuna kitu kimebadilika kwa maisha yako, check. Tazama vizuri, itegereze, jitazame vizuri. Ushobora kuba waragiye hatariho, unaweza kuwa umepotea njia. Bari umuntu aza mu itorero, kuna wakati mtu anakuja kanisani, akubwira ko yageze kuri Kristo, anafikiria amefika kwa Kristo. Ikizakubwira ko yageze Kristo, kile kitakwambia umefika kwa Kristo, warawumva guhinduka, unasikia ukibadilika, warawifuza guhinduka, unatamani kubadilika, warawifuza kwitanga birenze, unatamani kujitoa zaidi, ugenda uhinduka ukarushaho gusa na Yesu, unaenda ukibadilika unafanana na Yesu zaidi. Umugabo wegere Yesu, mtu anayekaribia Kristo. Abagore bagombye kwifuza ko abagabo babo begera Yesu, wanawake wangetamani waume wao wakaribia Yesu. Tuzabyiga ejo, tutasoma hayo kesho, uko nzigisha abagabo, nitafundisha wanaume. Buri abagabo benshi rero, wanaume wengi sasa, mtume, buri abagabo benshi hivi wanaume wengi ntabwo basa na Yesu, hawafanani na Yesu, basa na base, wanafanana na baba zao na basekuru ama babu zao, kubera ko, kwa sababu iyo urebye uko tugenda, unapoangalia vile sisi tunatembea. Reka masomera kantu gato nuko tuzabisubira mejo. Acha niwasomee kitu kidogo hata kama tutarudia kesho. Baravuga ngo bagabo, inasema wanaume, mukunda abagore banyu, mpende wake wenu. Reka mpere kuri iryo, nianze kwa hilo. Hari abagabo benshi, kuna waume wengi, reka mbivuge ntacyo turi buze gupfa, ni inshuti yanjye. Cha niseme tu tutakosana ni rafiki yangu. Hari umugabo umwe nigeze kubwira, kuna mzee mmoja niliwaambia, nimaze ni ugure indabyo, uende ununue maua, uze kuziha madamu, umpe mke wako. Arambwira ati ndagapfa ndakamanikwa, ananiambia hata nifanyiwe nini? bivuze kuko tubiziranye. Nimesema hivyo maana tunajuana kwa hiyo. Gikomeye cyane ko buri nureba muri Bibiliya, ukiangalia katika Biblia, Imana yo ikunda kuvuga, Mungu yeye anapenda kuongea, kandi gakunda kuvuga ngo ndabakunda, na anapenda kusema na wapenda. Niba hari ijambo rigora abagabo benshi, kama kuna neno linasumbua waume wengi, kwegera umugore akamubwira ngo ndagukunda, kukaribia mke wake amwambie nakupenda. Namwe mwicaye hata nyinyi umeketi hapa, nziko icyo kizamini ngitanze, hiyo mtihani nikipeana, hari benshi cyatsinda, kuna wengi watashindwa. Hari abagore bicaye, kuna wake wameketi hapa, umugabo atarabumbura kanwa, mzee hajafungua mdomo, mwambie ati madam, amwambie mke wangu ndagukunda, nakupenda, nakupenda sana. Burero gusa na Yesu, hivi kufanana na Yesu. Kandi abagore bose bicaye hano, na wale wake wote wameketi hapa, umubwiye utari ko buriya umugabo wabumbuye akanwa akakubwira ngo aragukunda byakubaza. Hivi mume akisema anakupenda utahuzunika kweli? Yabikora se, unajiuliza, lakini anaweza fanya hivyo kweli? Kuko ababizi ko batabikora, maana wanajua hawawezi fanya hivyo. Ariko Biblia ikatubwira ngo, lakini Biblia inatuambia ngo Yesu yakunze itorero, Yesu alipenda kanisa, arabiribwira, akaniambia hivi, uko yakunze abari mu isi cyane, kwa maana alipenda waliokuwa ulimwenguni sana. Imana burigirira amasantima, Mungu hivi ana maisia, kandi hori yavuga, na anasema yeye kila siku, narabakunze, niliwapenda, ngo marambategereje mbategeye amaboko, kila wakati naongoza kumbatia. none uzabona umugabo utegeye umugore amaboko, uzamenye ko ngo atangiye gusa na Yesu. Ukiona mume anamtegea mke wake mikono juu, anaanza kufanana na Kristo. Umugore wanjye, mke wangu, akunda gufatana mu ntoki, anapenda kushikana kwa mkono. kukitamfataho, unaweza sasa, mbona unishiki mkono? nawe ni gwamugani ibintu ari ko ari umugore wanjye reka ngiye mufata, kashi sema, lakini sasa juu ni mke wangu, acha tu nimshike mkono. Ufashe umugore nk'abazungu, unashika mtu aje kama watu. Umugore wanjye ko kunda ko mufata mu ntoki, kuki mushaka ko ntamufata? Sasa mbona mtaki nimshike na yule unapenda unafaa ushike? Kunda reka mbimukore, yale anapenda acha nimfanyie. Nasema niba afite ishema ryo kuba umugore wanjye, kuki ntabishema ryo kuba umugabo? Kama anajivunia kuwa mke wangu, mbona basi nisijivunie kuwa mume wake? Ndahera ko icyo kizamini kitatsinda benshi. Nafikiria umtihani haiwezi shinda wengi, kuko uriya ni ikintu gikomeye. Gusa na Yesu birakomeye, maana kufanana na Yesu ni kitu ngumu sana. Nuguhinduka,
ni kubadilika. Ngo yakunze itorero, alipenda kanisa, ngo araryitangira, akajitoa kwa ajili yake, ngo kugira ngo aryishyire, ili alichukue mwenyewe, ridafite ikizinga, bila dosari yoyote, umunkanyari, ama kasoro, cyane ikindi gisa gityo, ama kingine kama hicho, akabiribwira, analiambia. ngo barangiza bakavuga ngo namwe bagabo mukunda abagore banyu mutyo, nanyi waume mpende wake wenu hivyo. Kandi tena agahindukira akabwira n'abagore, anabadilika, anaambia wanawake pia, namwe muse na Yesu, nanyi mfanane na Yesu. Yesu yaravuga ati jewe icyo data ashaka ko nkora, kile ambacho anataka nifanye ndicho nkora, ndicho nitafanya. Burya abagore hivi wanawake baraceceka, wananyamaza, ariko kumvira no kubaha, lakini kutii na kuheshimu. Wengi waravuga ati mwana tutumvira, wengi wanasema vipi, kucha nimwumvira, si hivi mnatii ama nini? Nigeze kubaza abagabo ndimo kubigisha, niliwauliza wanaume nikiwafundisha, abagore burya baba kubeshya, ati abagore bagira ukuntu bagira kasuzuguro yihagararaho, wanawake wanakudanganya hivi, kuna venye wanakuanga na tumadharau. Umugabo umwe arambwira ati niba ushaka kumenya ukuntu abagore, ati uzumva urimo kuvugana n'umuntu kuri telefone. Mzee mmoja akaniambia kama unataka kujua wanawake usikize unapoongea kwa simu. Atarumva nicyo barimo kukubwira, kabla hata hajasikia unamwambia nini, tanyira kukubwira ibyo umusubiza, anaanza kukwambia yale utamjibu. Nza kubigenzura ko mbona bajya babikora, na nikajua kweli huwa wanafanya hivyo. Ariko ibyo ngibyo ni bakubabwira, lakini yale nawaambia gusa na Yesu, kufanana na Yesu. Iyo twegera Yesu, tunapokuja kwake Yesu, umukristo mwiza agomba guhora iteka ryose ashaka gusa na Yesu. Mkristo milele lazima aishi akitamani kufanana na Kristo. Ugahora utekereza ngo ariko nakora nte ngo ndusheho gusa na Yesu. Unajiuliza nifanye nini ili nifanane na Kristo? Nakora nte ngo ndusheho gusa na Yesu. Naweza fanya nini nifanane na Kristo zaidi? Uburyo rero bwo kugira ngo turusheho gusa na Yesu, ili tuweze kufanana naye zaidi, tuzabureba umunsi w'ejo. Utaangalia kesho. Dutangiye kwiga hariya muri Yohana 14. Tukianza kusoma Yohana 14. Buri igituma dusa na Yesu. Nini nasababisha tufanane na Yesu? Ni ibintu bibiri cyane cyane. Ni vitu viwili sana sana. Utura muri iri jambo. Ni kuishi ndani ya neno hili. Kuko iri jambo, maana hili neno litubwira iby'Imana ikunda. Linatuambia yale Mungu anapenda. Likatubwira iby'Imana ishaka. Na yale Mungu anataka. Likatubwira iby'Imana dushaka. Linatuambia yale Mungu anataka kwetu. Ariko icya kabiri, lakini cha pili, kugendera mu mwuka wera. Kutembea kwa Roho Mtakatifu. Kuko buri impano z'umwuka, maana vile karama za Roho nizo ziduha imbaraga. Nizo zinatupa nguvu. Niyo mpamvu ya Paulo handi nabwiraga mu Wafilipi. Niyo maana niwaambia Paulo kwa Wafilipi. Ibyo yasabaga abo bakristo, yale alikuwa anaambia wa Kristo, yari abizi ko bikomeye. Alikuwa anajua ni magumu. Arabwira ati ibi bintu mbabwira, anasema hivi vitu nawaambia birakomeye, ni ngumu kufanya. Kugira umutima wari muri Kristo Yesu, kuwa na moyo uliokuwa katika Kristo Yesu, kuva mu by'isi ugatumbira Yesu, kutoka kwa mambo ya dunia unamtazama Yesu, ukashaka gusa na Yesu, unatembea ukifanana na Kristo. Ariko birashoboka, lakini yanawezekana. akavuga muzi impamvu bishoboka. Sasa mnajua mbona yanawezekana? Igice cya 4 sura 4, uvuga ngo shobozwa byose na Kristo, nawezeshwa yote na Kristo anipea nguvu. Aduha imbaraga ate? Anatupa nguvu vipi? Hari ahantu Paulo yasengeraga Efeso, kuna mahali Paulo ameombea wa Efeso, ngo ndabasengera uko nsenze, na waombea kila wakati nikiomba, ngo muyimenye, mjue. Haleluya, amen. Ngo muyimenye, mjue Yesu, ngo muhabwe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, roho wa hekima na wa kufunuliwa, ngo mumenye Imana, mjue Mungu, ngo mumenye n'ibyiza ahishiye abera, mjue na mema amefichia watakatifu. Ariko umurongo ukurikiyeho nkunda cyane, lakini napenda mstari unaofuata, mumenye n'imbaraga zitagira kagero, tena mjue nguvu zisizo na kipimo, iziha twebwe abizeye, anatupatia sisi waumini. Ngo za zindi zakoreye muri Kristo, ngo amuzura mu bapfuye, zile zilikuwa katika Kristo zikimfufua kwa wafu, ngo akamwicaza iburyo bw'Imana, akamketisha kuume kwa Mungu. Ngo izo mbaraga, hizo nguvu, hizo nguvu nizo zikorera muri twe, nizo zinafanyia kazi ndani yetu. Za mbaraga zafashe Yesu yapfuye, zile nguvu zilichukua Kristo kama amekufa, umubiri wose bawukubisa ari ibisebe, mwili wote wameupiga ilikuwa ni vidonda tu, zikamuzamura mu bapfuye, zikamtoa kwa wafu, zikamutumbagiza kicara iburyo bw'Imana, zikamketisha juu kuume kwa Mungu. Ngo izo nizo zikorera muri twe, hizo ndizo nguvu ziko ndani yetu. Haleluya, haleluya. Ukugenda uhishurirwa izo mbaraga, vile unafunuliwa hizi nguvu zaidi, vile unazielewa zaidi, ukagenda uhinduka, unaenda ukibadilika ukifanana na Yesu. Noneho Petro aho yatubwiraga, sasa Petro mahali anatuambia, noneho ni mumwegere, sasa mje kwake, mumwegere, mje kwake, mumwegere, mje kwake, mwubakwe, mjengwe nk'amabuye mazima, kama mawe yaliyo hai, mubinzu, muwe nyumba iturwamo n'Imana, ambamo Mungu ataishi ndani. Tuzabyiga ejo, tutasoma hayo kesho. Kwiga muri Yohana, soma Yohana 14 umurongo wa 20 mstari wa 20 kugeza kwa 23 hadi 23. Inzu iturwamo n'Imana, nyumba ambayo Mungu anaishi ndani. Haba inzu iturwamo n'Imana, kuna nyumba ambayo Mungu anaishi ndani. Ngenda ubwami bw'Imana bukaba bugenda,
Na ufalme wa Mungu unatembea. Bakavuga ngo uriya muntu ugenda. Nasema yule mtu anayetembea. The kingdom moving around. Huyo ni ufalme unatembea tembea. Ufalme wa Mungu uko ndani yake. Ukagenda mu rugo rwawe. Unaenda nyumbani kwako. Uhageze. Ukifika pale. Ugasanga ubwami bw'Imana burahari. Unakuta ufalme wa Mungu uko pale. Ni gutyo tugenda duhinduka inzu iturwa mu. Ni hivyo tunaenda tukibadilika nyumba ambayo Mungu anaishi ndani. Ariko bitangirira hehe? Lakini inaanzia wapi? Kwinjira muri Yesu. Kuingia ndani ya Yesu. Ugasa na Yesu. Unafanana na Yesu. Ugahindurwa ugasa na Yesu. Unabadilishwa unafanana na Yesu. Ugasa na Yesu. Kila siku unafanana na Yesu. None uyu munsi. Sasa siku ya leo tugiye gusenga Imana. Tunataka kuomba Mungu. Ntabwo ndi burenza hanga. Sitapitisha pale. Ndagira ngo tusenge Imana. Nataka tumuombe Mungu. Ariko tuanze twibaze iki kibazo. Lakini kwanza tujiulize hili swali. Ese witeguye guhinduka? Je, umejiandaa kubadilika? Ugasa na Yesu. Ufanane na Yesu. Ukaba umupastori. Uwe mchungaji. Usa na Yesu. Unayefanana na Yesu. Ko buriya. Maana hivi nk'abayobozi kama viongozi akenshi mara nyingi twishushanya n'isi. Tunajifananisha na dunia. Ukwisi igenda. Vile dunia inatembea. Niko tugenda. Tunatembea hivyo. Ukwisi yikakaza. Vile dunia inajikakaza. Niko twikomeza. Ni hivyo pia tunajifanya. Nigeze kubaza abagore. Niliwahi uliza wanawake. Ariko lakini ninde wakwifuza kugira umugabo usa na Yesu? Nani anaweza tamani kuwa na mume anayefanana na Yesu? Mama Post. Mama Apostle. Byakunezeza umugabo usa na Yesu? Inaweza furahisha wewe mume wako kufanana na Yesu? Ntabwo bizi. Haujui. Uriya Yesu. Maana hivi Yesu. Nta mugore wari kwifuza kuba umugore we. Hakuna mke angetamani kuwa mke wake. Ku ruhande rumwe bose bari kwifuza kuba abagore we. Kwa upande mmoja wote wangetamani kuwa wake wake. Ku rundi ruhande. Lakini kwa upande mwingine bagiye mu munsi mukuru. Wameenda kwa sikukuu. Yesu nawe bamutumiye. Yesu amealikwa pia. Inda iraza. Malaya anakuja. Ijya ku birenge bye. Anaenda kwa miguu yake. Ishyiraho amarira. Anaanza kulia. Ishyiraho umusatsi. Na nywele anaweka pale. Nabwiye abadamu ni abadamu wangaye bakwihanganira kubona umugabo wawe. Ni wanawake wangapi wanaweza vumilia kuona mume wake akipanguzwa machozi na malaya kwa nywele zake? Umudamu mwevugisha ukuri. Kusema ukweli hakuna hata mmoja. Arambwira atakaba ari umugabo wanjye. Kanambia awe ni mume wangu. Ati umunsi hari gupfa umuntu. Hiyo siku kungekufa mtu. Hata pfuye umugabo hari gupfa iyo ndaya. Kama kungekufa mume kungekufa huyo malaya. Akajya kubirenge by'umugabo wanjye. Aende kwa miguu ya mume wangu. Agashyiraho umusatsi. Anaweka nywele zake pale. Ati twaba babiri. Tungekuwa wawili. Uriya Yesu. Hivi Yesu. Umuyobozi umeze nka Yesu. Kiongozi aliye kama Yesu. Indaya zishobora kwisangaho. Malaya wanajikuta kwake tu. Ahagarara kwiriba. Anasimama kwa kisima. Haza umugore w'Umusamaria. Unakuja mama Msamaria. Yesu yarabizi neza kuri ya mugore ari indaya. Yesu alikuwa anajua huyo mama ni malaya. Kuko yari yaragize abagabo 5. Maana alikuwa na waume 5 mbeleni. Bamwirukana. Wakimfukuza. Wakimfukuza. Harijenya niyo ariko uyu mugore yarafite iki kibazo. Kuna kati najiuliza lakini huyu mwanamke alikuwa na shida gani? Ashobora kuba yarasambanaga. Pengine alikuwa msherati. Ningera mu ijuru ndabizi nzamusanga. Nikifika mbinguni najua nitamkuta huko. Nzamubaza. Nitamuuliza. Nzababwira. Nitawaambia. Ariko uyu mugore ngo yari yaragize abagabo 5. Lakini mwanamke alikuwa na waume 5. Ageza abona biramurambiye. Alipofika akaona imechosha. Aragenda yipangira inzu. Akaenda akachukua nyumba yake. Asiga yatwara umugabo wundi mu. Alafu akachukua mume wa mke mwingine. Noneho Yesu ahagaze kwiriba. Yesu alipofika kisimani. Aramureba. Akamwangalia. Ngo yari yumvisemo mu mwuka. Alikuwa amesikia kwamba kwa agomba guca isukari. Anafaa apitie pale. Aragenda yicara kwiriba. Akaenda akaketi pale kwa kisima. Mpamya ko Yesu ashobora kuba atarazi icyatumye umwuka mucisha hari. Nashuhudia pengine Yesu akujua mbona roho akamwambia akae pale. Yayoborwaga n'umwuka. Maana yeye alikuwa anaongozwa na roho. Abona umugore araje. Akaona mwanamke amekuja. Atangira kumuganiriza. Akaanza kumzungumzia. Umugore aramubwira ati ariko. Mwanamke akamwambia lakini ndumva urimo kuvuga amagambo meza. Nasikia unasema maneno mazuri. Nuriya mugabo mfite nshatse namureka nkakwikurikira. Na yule mwanaume niko naye naweza muacha hata nikufuate wewe. Yihera ayo mazi. Nipe hiyo maji. Bariya byabo tubyibagirwe. Wale tusahau mambo yao. Ahubwo ataye amazi ntanga. Akasema hii maji napeana. Kugira ngo uyabone. Ili uyaone. Genda unzanire umugabo wawe. Enda uniletee mume wako. Ati nta mugabo mfite. Mimi sina mume. Yesu atuvuze ukuri. Yesu akasema umesema ukweli. Wagize 5 bemewe. Umekuwa na 5 halali. None waripangiye. Sasa umechukua nyumba yako mwenyewe. Usigaye utwara abagabo b'abandi. Unachukua waume wa wengine. Umugore ati wandondoye. Aki umenijua nilivyo. Ati nakubonye uri umuhanuzi. Nimekuona wewe ni nabii. Ariko giye nsengera igerizimu. Lakini mimi naombea gerizimu. Usengera igerizimu utwara abagabo b'abandi.
Unaombea gerizimu ukichukua waume wa wengine. Yesu aramubwira ati mada ibyo urimo kumbwira ni iby'idini. Mama yale unaniambia ni mambo ya dini. Kirageze ngo basenga Imana bayisenge mu kuri no mu mwuka. Wakati umefika wanaomba Baba waombe kwa kweli na roho. Aramubwira ati ndabizi Mesia naza zabidusobanurira. Mwambie najua Mesia akikuja atatuelezea hayo. Aramubwira ati Mesia ni je. Yesu akamwambia Mesia ni mimi. Umva umugore ngo yasize ikibindi. Sikia mwanamke ameacha ndoo yake pale. Ariruka aragenda. Akakimbia akaenda. Ajya kubwira abantu biwabo. Akaenda kuambia watu wa kwao. Ati muze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze. Mkuje muone mtu ameniambia yangu yote. Muze murebe umugabo utinyuka kunganiriza ku manywa y'ihangu. Mje muone mwanamume anaogopi kuniongelesha mchana hadharani. Na anajua mimi ni nani. Abigishwa ngo baje. Wanafunzi walipokuja ngo bifata ku munwa. Wakajishika kwa tama. Buriya bosi. Wakasema hivi boss. Umwigisha wacu. Mwalimu wetu. Bene aba bagore bavoma saa sita ntaza baribo. Watu kama hawa kweli ajui ni kina nani. Kumanywa y'ihangu arimo araganira na bene uriya mugore. Jana hadharani anaongea na mama kama huyu. Ngo ntibatinyuka kumubaza. Waliogopa kumuuliza. Kuko yarazi ibyo batekereza. Lakini maana alijua wamefikiria nini. Ati ariko harakarimo maze gukora. Kasema hivi kuna kazi nimefanya. Ati hari ibiryo nariye. Kuna chakula nimekula. Timaze gukora umurimo wa data. Nimemaliza kufanya kazi ya Bwana. Ubwo umugore yagiye kuzana bene wabo wa Samaria. Hivyo mwanamke ameenda kuleta wenzake wa Samaria. Buriya ntabwo abantu bajya babona ikibazo cyarimo. Hivyo watu walishida. Samaria baraje wagize kuganira n'umugore ku manywa yangu none tujye kurara mu mudugudu wa Samaria. Wa Samaria wamekuja wanaongea na mwanamke mchana sasa hata wanataka kulala kwa mji wa Samaria. Ngo yahamaze iminsi 2. Alimaliza siku 2 pale. Umusozi wose urakizwa. Hiyo mlima wote kaokoka. Babwira wa mugore. Wakaambia yule mwanamke. None ntabwo twijejwe n'amagambo watubwiye. Sasa atuamini maneno yako. Twamwiyumviye. Lakini tumemsikia wenyewe. Mesia wari mwisi. Tumesikia sisi wenyewe. Haleluya. Amen. Kuko abandi batangazwaga nuko Yesu arimo kuvugana n'umugore w'indaya. Maana wengine walikuwa wanashangaa Yesu anaongea na mwanamke malaya. Ariko Yesu arimo kubona yuko hari igitangaza cy'Imana kigiye gukoreka hari aha. Lakini Yesu anaona kuna muujiza wa Mungu unataka kufanyika mahali pale. Gusa na Yesu. Kufanana na Yesu. Nk'umushumba. Kwa mchungaji. Gusa na Yesu. Kufanana na Yesu. Nk'umupastori. Kama mchungaji. Gusa na Yesu. Kufanana na Yesu. Nk'umugabo mu rugo. Kama mwanaume nyumbani. Gusa na Yesu. Kufanana na Yesu. Nk'umugore mu rugo. Kama mwanamke nyumbani. Gusa na Yesu. Kufanana na Yesu. Nk'umusore n'inkumi. Kama kijana na msichana. Mumwegere. Mje kwake. Kuko iyo dutangiye kumwegera. Maana tunapoanza kumkaribia. Turahinduka. Tunabadilika. Tugasa nawe. Tunafanana naye. Noneho twese twasa nawe. Sasa sisi wote tukifanana naye. Ubwami bw'Imana bukaza. Ufalme wa mbingu unashuka. Ndarangiriza kuri aya magambo. Namalizia kwa maneno haya. Dusanga mu Warumi 8. Katika Warumi sura ya 8. Murongo wa 28. Mstari wa 28. No 29. Na 29. Baratubwira ngo. Wanatuambia hivi. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana. Nasi tunajua kwamba kwa wote wampendao Bwana byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza. Yote yanambatana pamoja kuwaletea mema. Aribo bahamagaye nkuko yabigambiriye. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. 29. Abo yamenye kera. Maana wale Mungu aliowajua tangu mwanzo. Yabatoranirije kera. Pia aliwachagua tangu mwanzo. Gushushanywa n'ishusho y'umwana wawe. Wapate kufanana na mfano wa mwanawe. Kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Ili awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Nuko inzu y'Imana iteye. Ni hivyo nyumba ya Mungu ilivyo. Iyo Yesu ari hagati mu itorero. Kama Yesu yuko katikati ya kanisa. Twese turagenda tugahinduka tugasa nawe. Sisi wote tunabadilika tunafanana naye. Ndio akaba mukuru wacu. Sasa anakuwa mkubwa wetu. Mu Mana. Kwa Mungu. Ariko turebye akabona twese dusa nawe. Lakini akituangalia anaona sote tunafanana naye. Iyi ni inzu y'Imana. Anasema hii ni nyumba ya Mungu kamilifu. Ikibazo rero tujye tugira abanyakubaha wa pastori na. Shida sasa tunawaheshimiwa wachungaji. Hari umunsi Imana izatubaza. Kuna siku Mungu atatuuliza. Aba wa Kristo. Lakini hawa wa Kristo badasa na Yesu. Wenye wafanani na Yesu. Kwitorera ari umugeni wa Kristo. Na kanisa ni bibi harusi wa Kristo. Aba wa Kristo badasa na Yesu. Hawa Kristo ambao wafanani naye. Mwababyaranye nani? Mliwazana nani? Hari abagore babyara abana. Kuna wanawake wanazaa watoto. Bakagira umugisha bakaza basana base. Wanabahatika mtoto wanafanana na baba. Abantu bahagera. Watu wakifika pale. Uyu mwana ni se waje. Ati huyu mtoto ni photocopy ya babake. Umugore akumva arahumurijwe. Mama anasikia ametulia. Ariko abana bose bavutse. Lakini watoto wote wakizaliwa. Yagire n'umusanasi. Kusiwe na mmoja wa kufanana na babake. Abo bana basanani. Sema lakini watoto wanafanana na nani? Umugore agatangira gushakisha. Mwanamke anaanza kutafuta. Ariko mubona ari amatwa atarayase. Lakini unaona ile masikio kama si ya babake kweli. Mumona zile hari igihe rero Imana nayo izaza
Kuna wakati Mungu pia atakuja. Kwa abantu buzuye hano. Lakini watu wamejaa pale. Badasa na Yesu. Wenye wafanani na Yesu. Mwababyaranye nani? Mliwazaa pamoja na nani? Kubunda abana basa n'umubyeyi. Maana watoto ufanana na mzazi. Abana basa nani? Hao watoto wanafanana na nani? Rero kugira ngo tutazikoza iso. Sasa ili tusijiaibishe. Reka duharanire gusa na Yesu. Tupiganie kufanana na Yesu. Kugira ngo abe mukuru abe mesere. Ili tuwe ndugu zake. Haleluya. Amen. Turashoje. Tumetamatisha. Tusenga Imana. Tukiomba Mungu. Tuwe abantu basa na Yesu. Tuwe watu wanaofanana na Yesu. Tumwegere. Tuje kwake. Uko turushaho kumwegera. Vile tunazidi kumkaribia. Turushaho gusa nawe. Tunazidi kufanana naye. Ibyo Yesu atakora. Yale Yesu hawezi fanya. Ukabikore. Usifanye. Ibyo Yesu atavuga. Yale Yesu hawezi sema. Uzabivuge. Usiyaseme. Use na Yesu. Ufanane na Yesu. Tusenga Imana. Tuombe Mungu. Ariko dusenga. Lakini tunapoomba. Buri muntu wese yitekerezeho. Kila mtu ajihoji mwenyewe. Hari indirimbo tujya turirimba iwacu. Kuna wimbo huwa tunaimba kwetu. Ntabwo nenda kubabwira ngo muyiririmbe. Sitaki kuambia muimbe. Nabonye nizo mu gitabo cyanyu mutazizi. Nimeona hata za kitabu chenu hamzijui. Nkanzwe zo mu Kinyarwanda kiriya. Fikiria sasa za Kinyarwanda. Nibahoze baririmba indirimbo y'Igiswahili nkabona mutayizi neza mwese. Wameimba wimbo wa Kiswahili na nimeona wengi hawajui. Ubwo rero mbahaye yo mu Kinyarwanda nabambagoye. Sasa nikiwapatia Kinyarwanda nitakuwa nimewasumbua. Reka mbabwira amagambo yo ndirimbo ukavuga. Acha niwaambie maneno katika wimbo huo. Iravuga ngo ndashaka gusa nawe. Inasema nataka kufanana nawe Yesu mkombozi. Nta wigeze kukumva uvuga urakaye. Hakuna yule alisikia ukisema kama umekasirika. Ngo ndashaka gusa nawe. Nataka kufanana nawe. Ngo wafashaga abantu. Ulikuwa unasaidia watu. Mukiza mwiza. Mkombozi mwema. Umfashe. Nisaidie. Nse nawe by'ukuri. Nifanane nawe kwa kweli. Aravuga ngo ndashaka gusa nawe. Nataka nifanane nawe. Ariko agace kanyuma kavuga ngo nyamara sinsa nawe. Lakini mwisho inasema lakini sifanani nawe. Ngo bose barabizi. Wote wanajua. Ngo mukiza mwiza. Mkombozi mwema. Umfashe. Nisaidie. Nse nawe by'ukuri. Nifanane nawe kwa kweli. Reka iryo bisengesho ryacu. Hii ombi. Buri muntu wese avuge ngo Mana. Kila mtu aseme Bwana. Nifuza gusa nawe. Natamani kufanana nawe. Ariko iyo nirebye. Lakini nikijitazama. Mbona ntasa nawe. Naona sifanani nawe. None Mwami Yesu. Sasa Bwana Yesu. Umfashe. Nisaidie. Nse nawe. Nifanane nawe. By'ukuri. Kwa kweli. Tusenge Imana. Tuombe Mungu. Niba wumvise kandi umwuka w'Imana. Kama umesikia tena roho wa Mungu. Arimo kukubwira. Akikwambia. Ngo uyu ni umunsi wawe. Hii ni siku yako. Ngo uyu ni umunsi wawe. Hii ni siku yako. Uyu ni umunsi wawe. Hii ni siku yako. Wo guhinduka. Ya kubadilika. Egera Yesu. Kuja kwake Yesu. Nicyo cyamuzanye. Ndicho kilimleta. Kandi dushobozwa byose. Na tunawezeshwa yote. Na Kristo duhimbara. Na Kristo atupeaye nguvu. Tuse na Yesu. Tufanane na Yesu. Tugambirire gusa na Yesu. Tupange kufanana na Yesu. Ahasigaye Imana iduhe umugisha. Alafu Mungu atubariki. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana wetu Yesu. Turi imbere yawe kuri uyu munsi. Tuko mbele zako siku ya leo. Twifuza gusa nawe. Tunatamani kufanana nawe. Kuko nicyo waducunguriye. Maana ni hicho ulitukombolea. Ngo tuba abana b'Imana. Tuwe wana wa Mungu. Basa nawe. Wafanane nawe. Baguheshe icyubahiro. Wakuheshimishe. Ariko natwe turabyemera. Lakini nasi tunakubali. Ntabwo dusa nawe. Hatufanani nawe kweli. Tuvuga nabi. Tunaongea vibaya. Turatongana. Tunazozana. Bamwe barasinda. Wengine wanalewa. Abandi barasambana. Wengine ni washerati. Ibyo utashoboraga gukora. Yale ungeweza kufanya. Twe turabikora. Sisi tunafanya. Ariko uyu munsi Mwami Yesu. Lakini siku ya leo Bwana Yesu. Ndasenze. Ninaomba. Ngo reka imbaraga z'umwuka wawe hata nguvu za Roho Mtakatifu zitembee kwa ibada hii. Ufate ku bagabo. Shika kwa wanaume. Ufate ku bagore. Kwa mama pia. Ufate ku basore. Wanarika pia. Ufate ku nkumi. Hata wasichana. Ufate ku bana. Na watoto pia. Aya magambo. Haya maneno. Uyandike ku mitima yacu. Uyandike kwa mioyo yetu. Buri munsi. Kila siku. Nitubyuka. Tukiamka. Buri munsi. Kila siku. Nitugenda mu nzira. Tukitembea njiani. Buri munsi. Kila siku. Niturangiza umunsi. Tukimaliza siku. Tujye twibaza. Tujiulize. Mbese turasa na Yesu. Je, tunafanana na Yesu? Mwuka wera. Roho Mtakatifu. Niwe twahawe. Niwe tulipewa. Ngo dushyiremo imbuto zawe. Ili upande mbegu kugira ngo duse na Yesu. Ili tufanane na Yesu. Uduhe imbaraga zawe. Utupe nguvu zako. Duhinduke duse na Yesu. Tufanane na Yesu. Manuka ukora umurimo wawe. Shuka fanya kazi yako. Genda muri iri teraniro. Tembea kwa ibada hii. Wemeze abatarabisobanukirwa. Ukubalishe wale ambao wataelewa. Lakini wale wameshaelewa. Naongerera imbaraga zo guhinduka. Ongeze nguvu za kubadilika. Twese turi abantu bagomba guhinduka. Sisi wote tunafaa kubadilika. Igaragaze nk'Imana. Jidhihirishe kama Mungu. Ikorera umurimo wawe. Beba kazi yako. Cyubahiro cyawe kigaragare muri twe. Utukufu wako udhihirike miongoni mwetu. Muri twe. Uje uishi ndani yetu. Tuwe inzu y'Imana. Tuwe nyumba ya Mungu. Tuwe abatambyi b'ubwami. Tuwe makuhani wa ufalme. Tuwe ishyanga ryera. Tuwe taifa takatifu. Tuwe abantu bahesha izina ryawe cyubahiro. Tuwe watu wanaheshimisha jina lako. Umva gusenga dusenge hamana. Sikia kuomba kwetu hapa. Imbaraga zawe zimanukira hapa. Nguvu zako zishukie mahali hapa. Icyubahiro cyawe cyagaragara. Utukufu wako udhihirike. Ubwoko bwawe bunezerwe. Taifa lako lifurahi. Mu izina ryawe Mwami wacu. Katika jina lako Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.